Ayi nanga vele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ingihlakula izinkukhu zakamakoko fast ngisho zilala lana esihlahleni bese number 2 wakhona uwela la ngifuna uzodisha lana phasi kwesihlahla nilizwile langa lalamalanga ukuthi lishisa kanjani. Yes but manje makusona kudisheki ngiyalazi ukuthi isheko lenkukhu linuka kabuhlungu kanjani lona nanoma liluka kabuhlungu kanjalo but li-useful angeke ngiyolilahla phela lamalanga sengiyifaka vele ngathi yazi nathi ngilithathe ngiyolithela kulamatama engiwatshalile ukuthi anona angisho niyazi ukuthi amakaka asebenza ezumanyore emaplazini mabatshala bathatha amakaka wezinkomo bawathele emasimini elokishini kona niyazi ukuthi mabatshala ukuthi bathatha amakaka wani ukuthi bawathele emasimini ukuthi kunona niyafuna ukuthi ngintshele or ngizoninyanyisa enhle kuyazini ngiyanitshela for angisho niyazi ukuthi masiceda ukushaya number 2 nasiyaflasha masiceda ukuflasha lana lamanzi ayahamba ngicabanga ukuthi ayakuphi ayala nabo separator khona number 2 nalamanzi and niyazi ngisho ukuthi mabaqeda ukuseparate number 2 namanzi lamanzi bayaqala bayawageza bese ayabuye futhi zowaphuza niyafuna ukuthi ngiqhubeke ngale story or ngiyenze kanjani mara yazi nathi ngishaye round lana kaJefferson fast ngiyothenga ikhona phela le ndaba leni ufuna ukuthi manginiqoqela yona ngibe ngihlezi phansi lapha ngisishayisile but obvious angisho bafaka ama-chemical ukuthi singezwa ukuthi lamanzi yiwo lawo beshayiwe number 2 enhle this thing is not about amanzi mina kahle bengifuna ukuntshela ngomanyora ukuthi wasekasi bawuthatha enhle gezi nathi ngimyekele cause nina ngiyanazi ukuthi angeke ningikhole fast bese sengifikile lapha kaJefferson yazi bengizitshelile ukuthi icoke angisayiphuzi sengina 3 weeks ngingayiphuzi mara yes mangiphuza lokho kunya kufike lana kumele kufike khona namuhla ngithize yazi nathi ngichithe ngiyiphuze eceda lapha ngizobuye ngiyiphuze futhi engabojuni enhle ngabojuni angeke ngiyiphuze kuzabe kuyisikhathi sengoma ngizabe ngibhizi ngeblack label yebo ningizwe kahle ngisho iblack label ezamalek bathi ayinabhabhalazi zi-true enhle gezi kumele ngithenge 6 ngiyiphuze ngiyizwe ukuthi ayinabhabhalazi rehe phela uphuza utshwala kumnandi ukuthi udakwe mara the following day ekuseni yes uvele uzisole kakhulu ukuthi kahle bengisaphuzelana lo tshwala yaribhabhalazi yamayinzima kakhulu uzwa ngathi ushaye istroke fast bese sengibuyile lapha endlini ngiyangibona senginikeza umshana icoke lapha ngithamba uyibeke efrijini mfana mangithi ngene ekamereni mangithi hla phezu kombhede na inkukhu yakamagogo ingcebelekile lapha embhedeni mara yizinzo nalezi guys le nkukhu liyadelela ngeke guys phela sekwestrina ngiyithola lana embhedeni romaqeda kuzobe ukuthi ngihlala anginankinga nokuthi ingene ekamereni jikajike lana phansi nandidobhadobha nezinto eziwile lapha but kuthi igibele phezu kombhede angeke bafetisheke le nkukhu linuka kabi kakhulu mara one day ngizoyikhomba kuhle sinomtshana siyokucheba ngayo nangako nomshana sikangibiza lapha athi malume wozobona sekumele ngilandelele yena ngiyobona ukuthi ungibizelana hawu mos umshana ungibizela izindaba ezibuhlungu lana mangithi hla wonke amathoyisi wakhe asemanzini nalawo ahamba ngamabheri tsho and kusho kona ukuthi sewafile kanjalo yes sesicishe ngamvuthuza ngizitshela ukuthi uyothelela amanzi ngapha phela na ikhanda lakhe ngamanye amalanga lisebenzi kanti tololo next akusuye umshana othela lamanzi lawo avele lana phezu kwalewo wayehla ngale senka angena lana kule country inhliziyo kamshana beyibuhlungu kakhulu ukuthi amathoyisi wakhe lawo ahamba ngamabhedra wasasebenzi ngathi yazini mfana nami kuze ukuthi ngiqolise lapha but is-odi pizza fast ngemali yakho yesaba ivele yafika fast ipizza namuhla kusho kona ukuthi abantu abanamali more special laba bangezi-25 phela elokishini kuba ne-movement nesiphithiphithi emahola abantu bangezi-25 kuphela phela leza izingwenya zisaba ukudla yonke imali umuntu asale nethi ngemali yiteksi futhi abantu bangezi-25 abaningi bakhona bahambi ngeteksi emsebenzini balandwa yiteksi vele istaff that's why bangamayindi ukubhubhudla umholo wonke lo umuntu azithengelile lapha amanodlula staff namaqanda nesaka lamazambane hayi uqedi futhi laba bahlala emqashweni bayenza kakhulu makayenza igrocery ungafunga ukuthi umntwana seres yabona makuyipitbull alikhalithi komcake mara limoshe umshana ukuthi yonke into ayidlayo kuyaligamulela so nami namuhla ngavele ngathi yazi nathi ngibe nenhliziyo ehle lapha ngiliphi pizza ngisesebhizi lapha ngiphi pitbull ukudla ngizwe umshana yami mayume wazobona ayabona sesinepitbull siyagijima sifuna ukuyobona lapha kanti umshana usikhombisa inkomo yabona umshana sekahlakaniphile maye sekayazi ukuthi phone yakhe inecamera and uyashuta kwasana ngasikudala uzabe azenzela i-content yakhe ngale phone mangithi hla nazi izinkomo-ke phela maye sezingene esikoleni imagine ukuthi uhlola ngewindo lapho ubona izinkomo zasekini zidla amabhlomu asesikoleni wenzani abafonele kini or uyaphuma uyazichuba mina bengifunda nezilima yonke yes beziyohamba zotshela uprincipal azi izinkomo zakabo-goodwill ziyaphithizela lana ngaphandle jikijiki khona lapho igama lakhe lisha sowunkomo niyazibona lezi nkomo lezi njengoba zingena lana esikolweni isayini-ke le guys ngentshileni kunomemo ozolotsholwa kule sikolo nizini emnyanyeni mangabe anilazi ukuthi yini igama lesikolo nale lapha kule board athi nginizumele lona sifunda secondary school nize nizodla amalobolini mahala hayi sponsored by Boost Loans.